ما ترشر Lengas janwa, elengas janwaz. bofu ngamina suala wanuza bari hindi na Qur'ani ya kusiswa sharabu haukamwa kaangalia ile lugha ijo utushe roho kawishi ile Qur'ani ngesoma. Imagine bufundi namna mbi amathala nabo uswaliyo yakutusante bo uswaliyo kango somo kutsona abo usoma we namna ya haja bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Wow. Besho kutsele wa shehodo jibo arrahmanir rahim. Allahu akbar. Sona mjibiwa ya Qur'ani nujisa yona ladha mgu hatsungu wa yelangi eka mfano eke Qur'ani ndo sisi wa haluha nyingwa jina yangala na tena yangala kabisa mambo ndo atoka interesa ndo hafilhenio ekabala ya Qur'ani ndo zuba shingereza kejajo tushe hata mno maba tukom tu Dubai kam tu Dubai tijije eke Qur'ani ndo zuba shifaransa ekangabo mri ajoka na hajani mrato jona mamru hezo jimbo aushinga zija aushiswa ende ajoka na hamuni yeka par exemple ngaranzori some Qur'ani halu ya shifaransa ngamhambiyo ile amulabiyo pratiquement impossible pour toi ngaduka hisomaje مثلا وين وهيمنغو swali wisome shifaransa louange Allah Seigneur du monde babodando louange à Dieu maître de jour de la rétribution rijama premio dingoni yode namna yotake tutushe roho yokaje jotwa matozi wewe continue be maudhi ha ngaswisa wandu wewe guide-nous dans le chemin droit. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يكم فنو Qur'ani kanje dube shingereza pays e baburjoka hisomaje Durba atijab rekebesha le kalim Durba rekebesha le kalim Durba Johannesburg. yekam fano Qur'ani kanje dube shingereza pays e baburjoka hisomaje hawambe bala izubu shingereza. Oh my God, help me. We make prayer for you. Wallahi keja jobali ya hateroho mrato dorambio ya tawe bonara nto mokezelangiza wandu rongolonge ya hatu ekanzari isiswa shingazija e baburjoka hisomaje yeke Qur'ani kezubishwa shingazija ngamuhimidio mkuu ya umbe dunia. Ya Rabbi tumamkwe Mungu wa rehema wa urehemu duniani na akhira. Bofu yongefao netsinzwa eka par exemple ihdina siratal mustaqim eka nzeri sumishinga zizarduka hambaje uriwongoze yenzi ya njema ya nyongoha netawe netsinzwa yenzi ya wainika wandu mitumeneze nabii wabira ferme la mission bafundi hamanganzo atsinzwa pays ami wano mrajamba netsinzwa yatima